प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ ॾे वरण जूं तयारियूं करे छॾियूं आहिनि ऐं सेप्टेंबर जे विच में हू पाकिस्तान अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इन सिलसिले में मुस्लिम लीग नून जी आला क़यादत कुझु ॾींहंनि में लंडन रवानो थींदी ऐं उते मियां नवाज़ शरीफ़ सां मिली प्रोग्राम खे हतमी शक्ल ॾींदी। प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त निगरान सेटअप अचण खां पोइ हाणे अॻियों मरहलो चूंड जो आहे। चूंड मुहिम जे सिलसिले में सियासी पार्टियुनि पंहिंजो कमु जारी रखियो आहे। टिकेटनि जी वर्छ लाइ इंटरव्यू कया पिया वञनि। मुस्लिम लीग नून जी चूंड मुहिम केरु हलाईंदो ऐं मुस्लिम लीग नून कहिड़े मंशूर तहत अवाम में वेंदी? छा वोट को इज़त दो वारो नारो हिन भेरे बि चूंड मुहिम जो हिसो हूंदो या न? इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻुवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब गौस नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नियाज़ी साहब, कब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में? कब कोई डेट अनाउंस हुई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी डेट तो तय नहीं हुई, लेकिन उससे पहले जो हमारी क़यादत है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जी सर। उसके मेंबरान और शहबाज साहब और मरीम बीबी ये सारे लंदन जा रहे हैं। जी सर। वहाँ बैठ कर सारा लाएमल तय करेंगे, डेट भी तय करेंगे, फिर उनकी शान तैयारियां करेंगे और फिर उसके बाद बुलाएंगे। सितंबर के आखिर में इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, अब जो ये डेट दी जा रही है, सितंबर का महीना बताया जा रहा है, ये हतमी है, इससे डिले नहीं होगा? क्योंकि माजी में हमने देखा कि कई मरतबा तारीख दी गई लेकिन फिर मियाँ साहब का प्रोग्राम बन नहीं पाया। मियाँ साहब दुबई तक तो आए लेकिन दुबई से यहाँ तक ना आ सके सर। उसमें हमारी पार्टी ने कोई डेट नहीं दी थी कि इस तारीख को आ रहे हैं। ये सारी मीडिया पे एक थी और सबको ये अंदाजा थे और कि ये सब आ जाएंगे, 10 को आ जाएंगे, 12 को आ जाएंगे, सारे अंदाजे से। ऑफिशियली पार्टी ने कोई ऐलान नहीं किया था कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं। अच्छा। और अब ये अगले मेरे ख्याल में ये अगस्त के जो तीसरे हफ्ते के अगस्त के जो 22 के बाद का जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह, तो उसमें सारा वो लाएमल और शेड्यूल तय कर लिया जाएगा और वो इंशाल्लाह पक्की डेट होगी, उस पर मियाँ साहब तशरीफ ले आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नियाज़ी साहब, ये जो सितंबर की तारीख दी जा रही है, क्योंकि सितंबर महीने में बहुत तब्दीलियां होने वाली हैं, आपको पता है कि अब निगरान सेटअप तो आ चुका है लेकिन कुछ और भी बहुत बड़े मनसब पे जो बैठे हुए लोग हैं उनमें भी तब्दीलियां आएंगी। क्या उसको मद्देनज़र रख के सितंबर की डेट दी जा रही है? जी, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें वही लोग बैठे हैं जिन्होंने मियाँ साहब को इकामे की पनामा के बजाय इकामा में डिस्क्वालीफाई किया था। तो वही लोग बैठे हैं, उनका वही माइंड सेट है। तो उसमें एक पहलू, जहाँ और बहुत से पहलू हैं, एक पहलू ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है कि हमें इनसे और जो उनका कंडक्ट रहा है मियाँ साहब के डिस्क्वालीफाई करने के बाद, ठीक है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने फिर मियाँ साहब को पार्टी सदारत से भी हटाने पे मजबूर कर दिया। हालांकि एक बिल पास हो चुका था जी कौमी असम्बली से और सेनेट से कि जो डिस्क्वालीफाई हो जाए वो पार्टी सदर को रख सकता है। जी इसके बावजूद इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलीफाई किया था। जी। तो जाहिर है उस पर एक मतलब क्या कहना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग या एक वो है तो सही ना। जी तो सर। हम कोई अपना पॉइंट लूज नहीं रखना चाहते। इसके अलावा भी इलेक्शन जो है, अभी कल जो है वो इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियां की डेट तय करेगा कि कब तक वो कर सकता है। तो उस पर कुछ इलेक्शन का भी अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। जी तो उस हिसाब से भी एक डेट पे वो देख रहे हैं कि मियाँ साहब उस वक्त हो जब बिल्कुल इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, तो उसके बाद मियाँ साहब तशरीफ लाएं, ताकि फिर एक वो उनका इस्तकबाल और फिर एक जी सियासी सरगर्मी एकदम से शुरू हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा नियाज़ी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि नो रिस्क जब होगा, जब ज़ीरो रिस्क होगा तब मियाँ साहब मुल्क में आएंगे, तो मियाँ साहब को किस चीज़ से सर रिस्क है पाकिस्तान में? कोई मामला आप समझ रहे हैं कि अब भी बिगड़े हुए हैं? मामला तो बस मैंने पहले बता दिया, जैसे कोई हमारा को कुछ अदरी के कुछ अरकान से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक ये भी हो सकता है। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त मेरे ख्याल में न्यूट्रल है, वो तो बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के कुछ रिटायर लोग, उनसे हो सकता है, ज़ाहिर वो रिटायर तो हो गए लेकिन उनके कुछ ना कुछ असरात तो रहते हैं ना, जी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है।
لیکن مین فیکٹر جو مجھے نظر آتا ہے وہی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جب میاں صاحب کا انصاف کیا جائے اور وہ جب آئیں تو اس پہ کوئی ایسی بات ٹھیک نہ ہو تو ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا نیاز صاحب، اب کیونکہ نگران سیٹ اپ آ چکا ہے اور اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ ظاہر انتخابات کا ہوگا، تو نون لیگ کس کے ساتھ انتخابات کیا الائنس کرنے جا رہی ہے؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنے جا رہی ہیں؟ استحکام پارٹی نئی لانچ ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ کے روابط بہت اچھے ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے کے امکانات ہیں سر؟ دیکھو پارٹی کے اندر جو ایک چیز ہے نا، جی سر. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں جو ہے ہمارے اپنے الیکٹیبلز ہیں تو ہمیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے، کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے. جی لیکن ظاہر ہے جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس وقت کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو ملک میں کو لے کے آگے چل سکے. جی ابھی 2-3 سال ہمارے معاشرے ایسے ہیں کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا، تب جا کے کہیں ہمارے یہ معاشرے دلدل سے نکلے گا. تو جی اس کے لیے ظاہر ہے کچھ حتمی فیصلہ تو میر نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، لیکن شہباز صاحب نے اشارہ دے دیا ہے کہ شاید ہمیں کچھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے. تو کسی بھی پارٹی سے ہو سکتی ہے، تو اس پہ میرے خیال میں امکان ہے، لیکن کوئی زیادہ نہیں ہوگا. جی. مطلب ہے کوئی 15-20 سیٹیں، 25، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں میرے خیال میں. اچھا، تو وہ استحکام پاکستان پارٹی سے ہوگا یا پیپلز پارٹی سے ہوگا، جے یو آئی سے ہوگا، کس سے ہوگا سر؟ ابھی ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. استحکام والے جو ہیں ان کا خواہش ضرور ہے استحکام والوں کی کہ جو 15-20 بندے جو پی ٹی آئی سے بزدار حکومت میں ٹوٹ کے تو ہمارے ساتھ عامل تھے اور پھر وہ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے، جی سر. تو ان کو جنہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم نون کے ٹکٹ پہ دوبارہ لڑیں. اچھا. تو وہ اس لیے وہ جہانگیر ترین صاحب کے جو ہیڈ ہے وہ میاں صاحب سے رابطے میں ہیں. جی اب تو دیکھو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کی اپروول دیتی ہے نہیں دیتی ہے. جی بہرحال اس میں سیاست میں تو کوئی چیز حتمی کوئی چیز نہیں ہوتی نا جی. صحیح صحیح. محفوظ فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتحاد نہیں کریں گے. اس میں کچھ گنجائش ہے، شاید کوئی 5% سیٹوں پہ یا 10% پہ کچھ اتحاد کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا نیاز صاحب، اب آپ نے 16 ماہ کی حکومت کے اقتدار حاصل کیا. اب اس 16 ماہ کی جو اقتدار آپ نے حاصل کیا، اس میں مہنگائی سے تو عوام کی کمر توڑ دی حکومت میں، اس پہ تو کوئی اور رائے ہے نہیں. جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اور اس پہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی پہ بھی بڑا اثر پڑا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم نے تو جو مسائل عمران خان پیدا کر گیا تھا خاص طور پہ معاشی حوالے سے، جی دیکھو انہوں نے جو انٹرنیشنل ہمارے ایگریمنٹ تھے، چاہے چائنا کے ساتھ تھا، چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ، سب کی وائلیشن کی جی اور ملک کو معاشی دلدل میں دسا گیا. جی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں اور بہت وہ اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ بڑا پاکستان کی قوم کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، اور وہ ثابت ہوا. لیکن عمران خان نے جب دیکھا کہ میری حکومت جا رہی ہے تو جاتے جاتے انہوں نے ریٹ جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کی تھا اس کی وائلیشن کرتی ہوئی بجائے ریٹ ہر بندے کے 10 روپے بڑھانے کے فیول کے انہوں نے 10 روپے کم کرنے شروع کر دی، جی جس کی وجہ سے پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. اب لوگ ہمارے سادہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے آ کے مہنگائی پیدا کر دی ہے، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہی ایگریمنٹ جو عمران خان نے کیا تھا، چونکہ ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن تھی ہماری اور اس کو فلفل ضرور کرنا تھا، تو ہم نے پھر اس پہ عمل کیا اور اپنے تھی ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور بڑی یہ خبریں گردش کر رہی تھی. آپ دیکھیں نا اکتوبر کو آئی ایم ایف کی قسط آنی تھی اور وہ جا کے اب آئی ہے کہیں جون میں آئی ہے، بلکہ جی جولائی میں آئی ہے. جولائی میں. جی 8-9 مہینے پاکستان الحمدللہ پاکستان نے اپنی جتنی اس کی لائبلٹی تھی، جتنے پاکستان نے کچھ دینے تھے کسی سود کی مد میں، جس میں بھی جس کے قرضے کچھ واپس کرنے تھے، تو وہ سارے پاکستان ادا کرتا رہا اپنے وسائل سے. جی تو پاکستان میں مہنگائی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی ہے. اور لیکن بات ایک جگہ پہ ایسی آتی ہے کہ سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں، تو ہم نے تو یہ ریاست بچائی ہے. سیاسی نقصان ہمارا بہت ہوا ہے اور ہم کوشش کریں گے، عوام کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، قصور تو پیچھے حکومت کا ہے. لیکن خیر اگر پاکستان ہماری اس قربانی سے بچتا ہے تو پھر ہمیں تو کوئی اس پہ کوئی
غم نہیں ہے یا کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے. پاکستان کو بچنا چاہیے, ریاست کو بچنا چاہیے, سیاست تو پھر ہوتی رہتی ہے اچھا انشاءاللہ. نیاز صاحب آپ لیکن میں سمجھ رہے ایک ہیں بات کہ بتاؤں, جی 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 پلیز. ایک بات بتاؤں کہ لوگ جو جتنے سنجیدہ لوگ ہیں جی سر. ان کی سوچ میں 9 مئی کے بعد واضح تبدیلی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا ہے اور باقی پارٹیوں کو کیا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, جی تو یہ لوگ آپ جس طرح کے پہلے ازیوم کر لیا گیا تھا کہ ون سائیڈڈ پی ٹی آئی جیتے گی, ایسے حالات نہیں ہیں. الحمدللہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں جی. اور لوگ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف آ رہے ہیں, خاص طور پر پنجاب میں. اچھا نیاز صاحب آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ 16 ماہ کے آپ نے اقتدار تو حاصل کر لیا, پھر آپ نے قوانین بھی بنا لیا, آپ بقول آپ کے کہ آپ نے ایک بہت بڑی سیاسی قربانی بھی دی ہے لیکن آپ نے ملک کو بچایا ہے, لیکن آپ بھی سمجھتے کہ آپ کا ووٹ ٹوٹا ہے اس سے, لوگ جو آپ کے قریب تھے وہ اب دور ہو گئے ہیں, جو پہلے 16 ماہ سے پہلے جو پی ڈی ایم اور نون لیگ کا گراف تھا آج بہت مختلف ہے اس سے. دیکھو جی, جو ہمارا نظریاتی ووٹ بینک ہے وہ تو اسی طرح قائم ہے, اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. میں تو گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس کرتا ہوں, اسلام آباد لاہور نہیں بیٹھا, میں تو اپنے حلقے میں رہتا. جی تو یہاں میں نے دیکھا ہے جو نظریاتی ووٹ ہے وہ اسی طرح بالکل 100% قائم ہے. اور پتہ جو ایک فلائنگ ووٹ ہوتا ہے نا 10-15%, جی اور وہی فیصلہ کون ہوتا ہے, جو جس طرف چلا جائے وہی پارٹی جیتی ہے. وہ ڈسٹرب ضرور ہوا ہے, اور پھر ہماری کوشش ہے کہ ابھی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ قصور ہمارا نہیں ہے. دیکھو اس نے 16 ماہ میں جی ہم نے 5000 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کی ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا ہے, پاکستان کے قرضے بھی ادا کیے ہیں, جی اور مزید ہمارا جو باقی ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں. جی ایرانی وزیر خارجہ ہے, اور ابھی جبکہ ہماری حکومت جانے میں 10 دن رہتے تھے تو چائنی جو پرائمر وائس اپنا پریزیڈنٹ ہے جی 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 شی جی جن پنگ, جی انہیں مسٹر لوفانگ کو جو وائس تھے ڈپٹی چیئرمین پرائم منسٹر تھے ان کو جی بھیجا. جی تو یہ خارجہ پالیسی میں ہماری بڑی واضح تبدیلی آئی ہے, دنیا میں نے کو باور کرایا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. تو یہ ایک خارجہ طور پر. باقی آپ کے پچھلے سال جو سیلاب آیا ہے وہ کو لوگوں کو امداد کی ہے. اس میں مہنگائی کے دور میں ہم نے ماہ رمضان میں 80 ارب روپے کا لوگوں میں آٹا تقسیم کیا ہے. تو یہ ٹھیک بہت سی ہماری اچیومنٹ ہے. اور پھر بچوں کو دوبارہ, جن بچوں کو عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے لگا دیا تھا سوشل میڈیا میں بٹھا کے 20-25 ہزار دے کے, اور پھر جی گالی گلوچ کرو اور مطلب ایک مس انفارمیشن پھیلاؤ, ٹھیک اس قسم کی اس طرح لگاتے ہیں. دوبارہ شباز شریف صاحب پرانے گھر کے دوبارہ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے رہی ہیں کہ اوکے. تاکہ آپ پڑھیں, اسٹڈی کریں. آئی ٹی کا دور ہے اور کچھ ہنر یہ سیکھیں یہ تاکہ ہمارا یہ ملک تو جو ہے. یہ اب انتخابات میں پتہ چلے گا کہ وہ بچے جو ہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں. لیکن نیاز صاحب آپ جب 2018 کے بعد اسپیشلی اپوزیشن, اور اس میں بھی آپ نون لیگ کی جو پارٹی ہے وہ بار بار یہ الزام لگاتی رہی کہ تحریک انصاف ان کے خلاف انتقامی کارروائیں کر رہی ہے, اپوزیشن کو جیل میں ڈال رہی ہے, اور تمام تر اپوزیشن لیڈر پھر ہم نے دیکھے کہ جیل میں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ 16 ماہ کے اقتدار میں آئے تو پھر آپ نے بھی وہی کام کیا, تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو آپ نے جیل میں ڈالا, اور اس وقت تحریک انصاف چیئرمین تحریک انصاف بھی جیل میں, تو آپ میں اور ان میں سر پھر فرق کیا رہا سر؟ دیکھو, ایک تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا پی ٹی آئی کے خلاف, ہماری طرف سے ہماری حکومت کی طرف سے کوئی کیس نہیں بنایا. وہ ریاستی اداروں نے سارے کیس بنائے. یہ 9 مئی کے واقعات, سارے کیس 9 مئی کے واقعات کے بعد بنے. ایک توشہ خانہ والا کیس ہے, جی وہ ایک ہمارے ممبر نے پیش کیا جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھیجا, جی اور پھر کورٹ میں یہ بات آئی تو اس کے سلسلے میں وہ نائل ہوا. تو اس کے علاوہ تو کوئی ہم نے ان کے خلاف کوئی, ہماری تو یہی پالیسی رہی ہے کہ جو ادارے ہیں ہمارے وہ اپنے جو قانون ہے اپنا راستہ خود بنائے. جس نے کوئی جرم کیا ہے اس حساب سے. اب اکثر میں جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں, مثلا جس طرح کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا گیا جی اور شہداء کی یادگاریں جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا, ان کے مانومنٹ پہ حملہ کیا گیا, کرنل شیر خان اور بہت سے ہمارے شہیدوں کے مجسموں کو توڑا پھوڑا گیا. تو اس میں تو ریاستی ادارے ہمارے خود اس میں مدعی ہیں, اچھا. ہم نہیں ہیں اس میں. تو ہمارے تو دور سر میں پی تو ٹی ہم آئی نے تو چیئرمین کسی کو, پی ٹی آئی چیئرمین جو اس وقت جیل میں ہے, وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو جیل میں نہیں ڈالا تھا؟ جی اس میں آپ جی, کو یہ تو توشہ خانہ
केस है ना जी उसमें तो अदालत में साबित हुआ है कि वो चोर निकल आया, उससे खायन साबित हुआ है और उस ठीक सिलसिले में उसको सजा हुई है, उस सिलसिले में अंदर है। ठीक है। हमने कोई, हालांकि करप्शन के और बड़े केसेस हैं चले जो कि वक्त के साथ साथ आपके सामने आ जाएंगे। चले क्योंकि हमारी हमारे तरफ से पास कोई, हम तो क्यों, जमहूरी लोग हैं, हम कहते हैं कि जमहूरी मैदान में मुकाबला किया जाए, लोग बड़े बहुत अच्छा, अच्छे सियाने होते हैं, सोशल मीडिया का दौर है ठीक और है लोग फिर खुद एहतसाब करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। न्याज़ साहब बिल्कुल मुख्तसरन बताइएगा कि अब जो इंतखाबात आने वाले हैं, क्या वोट को इज्जत दो का मंशूर और स्लोगन होगा आपकी पार्टी? बिल्कुल होगा, वोट को इज्जत दो और हमारी यही पॉलिसी होगी। कुछ लोग ऐसे छोड़ रहे हैं कि जी शायद कोई आउट ऑफ द वे काम होगा, नहीं, हम तो चाहते हैं कि देखो ना, वोट को इज्जत दो मतलब ये जिसको अवाम वोट दें वही हुकूमत में है। अगर कोई और आता है, अगर हम कोई, देखो हम तो अब हुकूमत में नहीं है, अब इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन का काम है या बाकी सिक्योरिटी इदारे या अदालतें हैं, उन्होंने ये कराने इलेक्शन। ठीक है हम तो, लेकिन हम ये फिर भी कहेंगे कि अवाम की जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए और अवाम जिसको वोट देते हैं उसको एहतराम होना चाहिए, तब जाके मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। वरना तो जिस तरह इमरान खान आया और फिर आरटीएस को ठीक, ला के, और फिर जितने बहुत 5 साल गुजरे कि मुल्क में स्टेबिलिटी नजर नहीं आई, अब किसी वक्त 5 साल ही डिस्टर्ब रहा था। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौसर। वफ़ाक़ खां पोइ सिंध में बि हुकूमत ऐं अपोज़िशन जे गॾियल इतफ़ाक़ राय सां निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर सुभाणे सिंध जे निगरान वज़ीर आला तौरु हलफ़ खणंदो। हाणे जेके चैलेंजिस आहिनि उन में जस्टिस मक़बूल बाक़िर किथे फिट थी पियो सघे ऐं इहो इतफ़ाक़ आहे या को ॿियो कुझु चइजे त लीडर ऑफ अपोज़िशन इहा पई चवे त असांजो बि नालो जस्टिस मक़बूल बाक़िर जो हो ऐं हुकूमत जे तरफ़ां बि जस्टिस मक़बूल बाक़िर जो हो। सो इहो हिकिड़ो इतफ़ाक़ आहे या नालो अञा कंहिं टीं जाइ तां आयो आहे? प्रोग्राम इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जस्टिस मक़बूल बाक़िर जो जेको माज़ी में अदलिया जेको पास्ट रहियो आहे उहो कीअं रहियो आहे, उनखे अदलिया ऐं बाक़ी दुनिया कीअं पई ॾिसे, इन तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तर्ज निगार कॉलमिस्ट ऐं कानूनदान जनाब शुआब बोस्तो साहब। शुआब साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। शुआब साहब कीअं पिया ॾिसो जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे ॿिन्ही धुरियुनि तरफ़ां? मां सम्झां थो साईं जस्टिस साहब वरी बि मां सम्झां थो बहितर चॉइस आहे। अच्छा, हिन वक़्तु सिंध जी जेका सूरत हाल आहे जी जेकॾहिं ॾिसिजे त हाणे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो को अहिड़ो ख़ासि रोल कोन्हे। जी जेकॾहिं आइन जे रूह सां आइन जे स्पिरिट में ॾिसिजे जी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो कमु जेको आहे सिर्फ़ु हिकिड़ो कोऑर्डिनेशन आहे। जी ऐं पर हाणे मौजूदा सूरत हाल में जेका सूरत हाल नज़र अचे थी, सियासी सूरत हाल, उन में लॻे ईअं ई थो त हे जेके 3 महीननि वारी जेका आइनी जेका हदबंदी आहे उहा हे क्रॉस कंदा। अच्छा इहो 7-8 महीना पोइ हिते मामिलो हलियो वेंदो। तंहिंजे करे इहो जेको मौजूदा सेटअप आहे उनजी हिकिड़ी अहमियत वधीक पैदा थी आहे। ठीकु, न त माज़ीअ में जेके बि सेटअप्स हुया उहे 2-3 महीननि लाइ ईंदा हुया, उन खां पोइ उहे हलिया वेंदा हुया। हे ॾिसिजे त हिन में कानून साज़ी थी आहे, केयर टेकर सेटअप खे कानूनी तौर ते काफ़ी पावर्स मिलिया आहिनि जी ऐं ओपनली इहो चयो थो वञे त हे सेटअप जेको आहे 3 महीननि खां अॻिते वेंदो। जी के था चवनि 7 महीना, के था चवनि 8 महीना। जी हाणे जेकॾहिं 7-8 महीननि लाइ हे आया आहिनि त यकीनन शुआब साहब अव्हांखे छा पियो लॻे त हीउ वाकई लॉन्ग टर्म वारो सेटअप हूंदो या अव्हांखे लॻे थो पियो त एॾो वॾो न हूंदो, बसि 3-4 महीननि ताईं जेको न आइनी मुदत? न ॾिसो, सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम खे मञनि कोन था। जी बाक़ी जेके बि धुरियूं आहिनि उहे त उन्हनि त पाण इहो क़बूल कयो आहे त हे जेको सेटअप आहे, बल्कि क़बूल छा कयो आहे, उन्हनि त सॼो इहो रस्तो ॾेखारियो आहे। इहो जेको आख़िरी ॾींहंनि में CCI में जी सेंसस खे खणी वञणु ऐं उन लाइ हिकिड़ो बहानो पैदा करणु त हाणे सेंसस जे करे डिलिमिटेशन थींदी, जी जंहिंजे लाइ 4-4.5 महीना तव्हांखे वधीक घुरिजनि। जी सो उहो त हिननि पाण सॼो रस्तो ठाहे ॾिनो आहे। मतिलबु इहो आहे त हिननि जी पूरी
प्लैनिंग आहे त इन्हनि 7-8 महीननि में जी जेके बि बम फिटी करणा अथनि हिननि खे जेको आहे सो माण्हुनि जे रोज़ इक़्तिसादी जेके सख़्तु तरीन जेके फ़ैसिला करणा अथनि जी उहे इन्हनि 7-8 महीननि में हे कंदा त जीअं इहो सॼो बार जेको आहे उहो केयर टेकर ते किरे ऐं सियासी पार्टियूं चवनि त भई असांजो त ॾोह ई कोन्हे त केयर टेकर कयो आहे। जी सो हे हिकिड़ी मुनाफ़िकीअ वारी ऐं हिकिड़ी बददियानती वारी सियासत आहे जंहिंमें असांजो प्राइम मिनिस्टर थो चवे त मूंखे फ़ख़ुरु आहे त मां एस्टेब्लिशमेंट जे अखियुनि जो तारो आहियां, जंहिंमें तव्हांजो कॉलिशन पार्टनर्स था चवनि त असांखे ख़बर ई न आहे त इहो प्राइम मिनिस्टर किथां आयो आहे। जी तो हाणे अहिड़े क़िस्म जी सूरताल जंहिं मुल्क में हुजे त पोइ छा हिन ते माण्हू चई सघे थो त कहिड़ो आइन जी हिन में पाबंदी थींदी ऐं आइनी मामला जेके आहिनि सो आइनी तरीक़े सां ई जेको हल थींदा। जेकॾहिं आइन जी का एतिरी हैसियत हुजे हा हिन आइन खे क़बूल कंदा त अॼु पंजाब में KP में इलेक्शन थी चुका हुजनि हा। जी हाणे त हिन वक़्तु जेको मुल्क में निज़ाम आहे उहो आइनी निज़ाम कोन्हे। जी तो उन में त जंहिंजो डंडो आहे उहो ई थो हलाए मुल्क खे। पर शवाब साहब जेके माशी मामला आहिनि अवां बख़ूबी आगाह आहियो उन में आम माण्हू वटि सह पाए अगरि मुल्क में भला सह पाए अगरि हीउ लॉन्ग टर्म हले थो पियो मुल्क में एतिरी बर्दाश्त थींदी सर? ॾिसो आम माण्हू जो मतिलबु छा आहे? आम माण्हू जो मतिलबु आहे त जेको ग़रीब माण्हू आहे जी जेको ॾियारीदार आहे बिल्कुलु जेको वीचारो करोड़नि जी तइदाद में आहे पर उनजी का बि सियासी पार्टी कोन्हे, जी जी का रिप्रेज़ेंटेशन कोन्हे, जी तो उनजी त का हूअं ई का हैसियत ई कोन्हे उनजी त उहो वीचारो हुन लाइ त रियासत हुजे न हुजे उहो वीचारो सुबुह सां निकिरे थो पाण वीचारो पंहिंजी महिनत सां पोरियो करे थो ॿ चार ॿार पाले थो। हाणे कीअं थो पाले उनमें केतिरी तकलीफ़ां थो बर्दाश्त करे केतिरियूं ज़िलतूं थो बर्दाश्त करे उहो वीचारो करे थो। जी तो इन जे करे आम माण्हू जी त ॻाल्हि हिते आहे ई कोन। ॻाल्हि आहे त हे जेके वेठा आहिनि जेको पावर जा जेके इलीट्स आहिनि जी इन्हनि जो सियासी ऐं ज़ाती मुफ़ाद छा आहे ऐं उन खां पोइ जेको मुल्क हलाइण वारा वेठा आहिनि जिन मुल्क ते जेको हमेशह पंहिंजो हिकिड़ो रखियो आहे डोमिनेशन जी उन्हनि जो मुफ़ाद छा में आहे? ज़ाहिर आहे उन्हनि जो मुफ़ाद इहो ई आहे त मुल्क डिफॉल्ट न करे हेॾो वॾो असांजो डिफेंस जो एस्टेब्लिशमेंट आहे उहो कीअं हलंदो जेकॾहिं मुल्क वटि पैसो ई न हूंदो। जी उन जे करे वॾा हिन में स्टेक्स आहिनि, वॾा हिन में मामला आहिनि। ठीकु तो हे हिननि 7-8 महीननि में पूरा जेके बि इंतिहाई ख़तरनाक क़िस्म जा फ़ैसिला मुआशी फ़ैसिला कंदा जी ऐं उन खां पोइ जॾहिं उहो ॾिसिजे त हाणे हुन में उहो माण्हुनि में एतिरी सह आहे न आहे जेकॾहिं माण्हू रोडनि ते निकिता बि त वीचारा जेके निकिरंदा बेज़ार थी ऐं परेशान थी त उन्हनि खे वरी हे पोइ अथनि हिन वटि रेंजर पुलिसियूं हे हुनखे मारे कुटे सिधो करे छॾींदा। बाक़ी हे सियासी पार्टियूं जेके आहिनि इहे मिलियल आहिनि हिननि सां जेकॾहिं सियासी पार्टियूं न निकिरंदियूं त इहो सॼो मुकाव आहे 7-8 महीननि जो हिननि सभिनी गॾिजी फ़ैसिलो कयो आहे। पीपुल्स पार्टी बि आहे हिन में PMLN बि आहे हिन में सभु आहिनि। शवाब साहब हिकु दफ़ो ॿीहर अचूं पिया जस्टिस मक़बूल बाक़र जी नामज़दगी ते अवां छा पिया सम्झो त सिंध में जेको हिकिड़ो तकरार आहे या हिकु विछोटियूं आहिनि उर्दू स्पीकिंग ऐं सिंधी स्पीकिंग में जस्टिस मक़बूल बाक़र इन में को पुल जो किरदारु अदा करे सघे थो? साईं ॾिसो जस्टिस मक़बूल बाक़र साहब बेसिकली हिकिड़ो जज आहे ऐं जज जेके आहिनि पंहिंजे शोबे ऐं ट्रेनिंग जे लिहाज़ खां ॾाढा जेको आहे रिज़र्व हूंदा आहिनि, अवामी माण्हू न हूंदा आहिनि। उन्हनि जो को एॾो को समाज में का एतिरी उन्हनि जी पहुच बि न हूंदी आहे। उहो पंहिंजो उन्हनि जी लिमिटेड लाइफ हूंदी आहे। तंहिंजे करे हे जेको आयो आहे इन में हिकिड़ी ॻाल्हि जी मूंखे उमेदु आहे त घटि में घटि करप्शन न थींदी, करप्शन न करणु ॾींदो। अच्छा बाक़ी हाणे इलेक्शन्स जेके करण वारा आहिनि उहे त उहो कंदा सम्झो। ऐं इन में ज़ाहिर आहे छो त MQM ऐं पीपुल्स पार्टी गॾिजी ॿिन्ही नालो ॾिनो आहे जी त उहा एथनिक जेको डिवाइड वारी ॻाल्हि आहे उहा त ख़तमु थी वई आहे। माना ॿिन्ही जी ख़्वाहिश आहे त इहो ई रहे जी इहो ई हलाए जी। तो ऐं बाक़र साहब जेको आहे सो हिकिड़ो सुठो जज रहियो आहे। सुप्रीम कोर्ट में बि उन सुठा फ़ैसिला कया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेको फंडामेंटल राइट्स जे हवाले सां हिन जा तमामु सुठी जजमेंट्स आहिनि जी ऐं हिनजी कोशिशि हूंदी आहे त माण्हुनि जा फंडामेंटल राइट्स बचनि। ॾिसजे त इहो जज हुजणु ॿी ॻाल्हि आहे, एडमिनिस्ट्रेशन बि जेका हिकिड़ी टोटली डिफरेंट हिकिड़ो आर्ट आहे, जी साइंस आहे।
जी ख़ासि तौर ते सिंध जो सूबो जिते वॾा वॾा भूतार वेठा आहिनि, जी जिते कराची खां ॿाहिरि बि जेको आहे सिंध आहे, जी हाणे ॾिसूं त हिनखे कराची खां ॿाहिरि बि सिंध नज़र अचे थी, ओॾे बि वञे थो, जेका असां वटि ॿाहिराड़ी जी सिंध में हिन वक़्तु बर्बादी करे विया आहिनि। बिल्कुलु सही, सरदारी लीग जेका आहे, बिल्कुलु सही, उन ग़रीब माण्हुनि खे को इन 7-8 महीननि में घटि में घटि ॿियो न त उन्हनि खे उनजो जान ऐं माल ऐं उन्हनि जी ज़िंदगीअ जो को उन्हनि खे तहफ़ुज़ मिली वञे। बिल्कुलु सही, हाणे त हालत इहा आहे त को माण्हू उते सेफ कोन्हे, न उन्हनि जी का प्रॉपर्टी सेफ आहे, न उन्हनि जी का इज़त माल बचा का शइ सेफ कोन्हे। ठीक, जंहिंखे मर्ज़ी पए थी, जंहिंखे मारणो आहे मारे था छॾनि, कब्ज़ा था करे छॾनि, का ठीक। पुलिस कोन्हे, का एडमिनिस्ट्रेशन कोन्हे। पर ॾिसूं त भाकर साहब जेको आहे सो इन सॼे व्यवहार में किथे किथे फिट व्यवहार खे कीअं थो बहितर करे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माण्हुनि खे को रिलीफ ॾे थो। इहो त हाणे पहिरियों दफ़ो ॾिसूं त इहो जज साहब जो जेको हिननि तजुर्बो कयो आहे, वो केतिरो अलवी साहब बि आयो हुयो हाई जी, कोर्ट जो जज, पर जी, उहो जी। हिकिड़ो कलरफुल माण्हू हुयो, जी उनजा त वॾा किस्सा हुया, तंहिं करे उन ते असांखे एतिरो एतबार हुयो, उन वक़्तु बि कोन हो, तंहिं करे साबित बि उहो ई थियो। ठीक पर ठीक भाकर साहब में असांखे उमेद आहे त घटि में घटि करप्शन ऐं गुड गवर्नेंस जा मामला है कि उहे गुड गवर्नेंस ॾींदो। वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी शोआब बोस्तो साहब। अवां हाणे निगरान सेटअप मुल्क में अची चुको आहे, सवाइ हिकु सूबे खां बाक़ी 3 सूबनि में निगरान सेटअप आहे, वफ़ाक़ में बि निगरान सेटअप आहे, ऐं निगरान सेटअप खां पोइ 90 ॾींहं में आइनी मुदत आहे त 90 ॾींहं में चूंडूं इलेक्शन कमीशन चूंडूं कराए। जेकॾहिं हल्काबंदी जी ॻाल्हि कई पई वञे त इलेक्शन कमीशन जो इहो चवणु आहे त असां खे 4 महीना आइनी तौर ते लॻंदा। जेकॾहिं हीउ मामिलो 4 महीननि खां बि वधी थो वञे, ऐं जेको असां ॾिठोसीं त पंजाब ऐं KPK में 90 ॾींहंनि जी चूंडूं कराइणियूं आहिनि, उते न थियूं, ऐं वफ़ाक़ में ऐं पूरे मुल्क में जेकॾहिं ईअं थिए थो पियो त पोइ मुल्क खे आइनी तौर ते हलाइण कंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे, ऐं जेकॾहिं उहो इदारो अगरि अॼु कमज़ोर थियो आहे त उनजो ज़िम्मेवार केरु आहे। हिननि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ख़्वाजा नवीद साहब, पाण जस्टिस रिटायर्ड आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि। ख्वाजा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो सर आपको क्या लगता है, क्या मुल्क में अब निगरान सेटअप तो आ चुका है, क्या मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं सर? सर देखिए, वो आए हैं अभी, ये जो आपने खुद ही बताया जी सर, वो जो हल्का बंदियों का सिलसिला है, जी तो सर, वो कह रहे हैं कि शायद 120 दिन में कराने पड़ेंगे। जी सर, तो अगर वो 30 दिन तो वैसे ही बढ़ गए हैं, जी सर, तो बहरहाल बात यह है कि डिले तो हो जाते हैं यहाँ पे, कभी बारिशें आ जाती हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जी सर, नेचुरल कैलेमिटीज भी साथ अटैच्ड हैं, जी सर, कि कोई ना कोई मसला जी में सर, आ जाता है। जी सर, तो लेकिन वो करवाने के लिए चूंकि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, जी वो सर, कर लेंगे, फिर उसी तरह से थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो भी सकता है। मैं आपको डेफिनेटली नहीं कह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन होती है। मुझे पुराना याद है जब ये बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाते थे, जी सर, तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते थे कि फलां डेट के ऊपर बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं, जी और वो सिंध में भी हुए थे, फिर फौरी तौर पे इंतखाबात शुरू हो जाते हैं। जी तो अभी भी इसमें जैसे केयर टेकर सेटअप में है, जी अगर ज्यादा इनऑर्डिनेट डिले होगा जी तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट की अभी वो आर्टिकल 184 की पावर्स तो है ना, जी तो वो भी इन्वोक हो जाती हैं, सो मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, और फिर इसमें 11, 12, 13 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी वो भी अपनी अपनी पिटिशनें दाखिल करनी शुरू कर देते हैं। तो फिर जब इस तरह से अदालत को इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर कोई ना कोई तो ऑर्डर आएगा, ये फिर इस तरह से सिलसिला है। लेकिन ख्वाजा साहब, हमने देखा कि पंजाब और KPK में 90 दिन का आइनी टेन्योर था, वो वहाँ पे हो नहीं पाए, अब तक वहाँ नहीं पाए। लेकिन अगर पूरे मुल्क में ऐसा नहीं होता, मतलब अगर वक्त पे इलेक्शन नहीं होते या बार बार डिले हो जाते, या एक लॉन्ग टर्म के लिए इलीगली तौर पे केयर टेकर आ जाता है, तो फिर सर हमारी अदलिया पे क्या जिम्मेदारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना कि आइन की जो भी है उनके ऊपर उस पे अमल दरामद कराना उनकी ड्यूटी है। जी और हो सकता है कि वो कोई पार्टीज जाएं वहाँ पे जी पिटीशन फाइल करें। अब आपने जो 2 सूबों का बताया है, पंजाब का और पेशावर का, अभी तक किसी भी PDM की पार्टियां, कल तक तो खुद ही उस पर हुक्मरान थी, किसी ने कोई एप्लीकेशन वहाँ नहीं की है जी वो मूव करने के लिए कि इलेक्शन कराए जाएं। जी। असल में इस वक्त बात यह है कि ज्यादातर पार्टियां खुद नहीं चाह रही हैं इलेक्शन। अभी जी। आप देखें इन्होंने क्या किया है कि जो असेंबलियां इसलिए डिसॉल्व की है कि डिसॉल्व करने से 30 दिन ज्यादा मिल जाते हैं, जी और वैसे शायद 60 डेज होते हैं। जी जी जी
तो 30 दिन और लेने के लिए, क्योंकि इन पार्टियों को, शादियों को तैयार होने के लिए टाइम चाहिए। जी, तो ये खुद डिले कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब, हमने देखा है कि पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सो मोटो भी लिया था, फिर केस भी चला, लेकिन अब वो केस पता नहीं कहाँ है, शायद आपको मालूम हो, हमें नहीं पता। सर वो हो जाता है। आप देखें, वो जिस वक्त पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही थी और जबरदस्त कानून साजी हो रही थी जी, और 184 की जो है ताकत को खत्म किया जा रहा था, और आपको याद है कि कितने वो कानून रात दिन पास हो रहे थे जी, वो चुप करके सुप्रीम कोर्ट देख रहा था। फाइनली देखें जो जजमेंट 89 पेज की आई है, जी सर, वो सारे वो रिव्यू और वो सारी बातें और अपील का हक देना, और वो नवाज शरीफ भी दोबारा दूध से नहा रहे थे, तो वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया, जी, वो सारी कानून साजियां भी जो जाली थी वो फिनिश हो गई। तो अब ये है तो सर आपको क्या लगता है ख्वाजा साहब, बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे कैटेगोरिकली मालूम करूंगा कि क्या ये जो पीडीएम की हुकूमत है या गुज़िश्ता 5 साल में जो अदलिया का मामला रहा है, अदलिया आपको कमज़ोर होते हुए नज़र आई है अपने पिच पे, यहाँ पहले से ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र? सर देखिए, अदलिया अपनी जगह पे मजबूत है जी, और उनकी कोई कमजोरी नहीं है। वो जिसका भी जो ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आप देखें, इमरान खान को सजा हुई, जी, एडिशनल सेशन जज, वो भी अदलिया का हिस्सा है ना, जी, तो उसने सजा जब सुनाई, पुलिस अरेस्ट करने के लिए फौरन पहुंची और अरेस्ट करके ले गई। तो अदलिया कभी भी कमजोर नहीं होती सर। ठीक है, जो वो अपना ऑर्डर करते हैं और वो सिस्टम है, सिस्टम के तहत इम्प्लीमेंट होता है। ठीक, जैसे किसी बंदा कोई गैर हाजिर होता है, उसकी बेल डिसमिस होती है, ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट्स निकलते हैं, वारंट थाने में पहुंचते हैं, थाने वाले कंप्लाई करते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। ओके, तो अदलिया कमजोर नहीं है, अदलिया मजबूत है, अदलिया का अपना सिस्टम है, बहुत वो शुक्रिया, चलता रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त थियो आहे पुॼाणी जो, ऐं सुभाणे वरी नए मौज़ू सां, वरी नए इशू सां असां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं अलाह भाई।